mečavi gluvoj tragove svoje potiru. Kad brata izda, urlik sprženog sunca u zjenici oka progoni i nikad ne izdajte. Čuvajte obraz. Hvala vam što sam večeras s vama bio. Do antiprotivnih knjiga. Ovdje su knjige koje nikada niko u Srbiji nije smio objaviti. Ovdje je moj kuk Prav Milošević. Ova knjiga pukovnika Patrika Bariona. S njom se branio u Hagu. Ja sam objavio, niko nije smio objaviti. Ima još neki smrt demokratije i sloboda narodu. To za vreme Josipa Broza Tadića u Srbiji niko nije smio da izgovori. Ja sam po tim naslovom objavio knjigu. Tako smo se borili.